Ili neki klinac objašnjava kao tata, vidi ide blod prema nama, tata vidi kako je velik. Ajme, katastrofa. Kad smo već kod seksa, mi muškarci stvarno imamo problema sa egom. Žene, vrlo lako da nas možete razljutiti. Bilo koji komentar, stvarno bilo koji. Imaš mali kurac, popizdali smo. Tvoj tata je bolji u krevetu od tebe, molim. Ali ima jedna grozna stvar koja sve muškarce nas muči. Ne znam da li ste ikada otvarali onu staklenku krastavaca. Znate onu staklenku kad otvarate i taj dan baš ne ide. Baš taj dan ne ide, ti otvaraš i ne ide. I onda dođe ona, bilo ko, mama, žena, bilo koji veli kao, mogu ja? Naša reakcija je uvijek jedno te ista kao, ne? Gdje si ti bila kad sam ja piksa otvaru, pička ti mate? Odi po krpu, skliže mi se. Mogu ja, odi po krpu! Evo, ruke mi se tresu, odi po krpu!